Reka tubasuhuze inshuti bavandimwe mukomeje gutega amatwi channel yacu Umubanji TV. Uyu ni wa mwanya rero umenyereye tubageza update y'amakuru avugwa mu bice bitandukanye, aho ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi rero reka tubifurize intangiriro z'icumweru nziza kandi tunizera ko mwabashe kugira ibihe byiza muri weekend. Uyu munsi rero turi kuwa mbere ku itariki 22 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2025. Turaje rero ngo tubabwire uko byifashe hirya no hino muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dukunze kubabwira inkuru zijanye n'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko rimwe na rimwe tugacishamo tukababwira n'andi makuru agiye avugwa mu bindi bice bitandukanye bya Kongo. Uyu munsi rero turajya hirya no hino muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho inkuru z'uyu munsi noneho twibanze mu mukuru wa Kinshasa, aho nyine ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka nanone tutarajya muri iyi update mu buryo burambuye, tubanze twibutse ko utarakora subscribe kuri channel yacu, nyarukira handitse subscribe ukandeho, usharinge link yacu isangiza abandi, mujye muri comment mutwandikira muna liking. Aho rero ni bwo kugira ngo mu gihe tuzaturangiza gukora amakuru yacu cyangwa se ibiganiro bize bikugeraho mu buryo bworoshe. Reka rero tuje mu ngingo z'ingenzi turi bwibandeho muri izi nkuru z'uyu munsi. Turahera muri Sud Kivu mujyi wa Uvira, aho ingabo za FARDC zirimo abayobozi abakoloneli bakomeje gusuzugurwa banagaraguzwa gati na wazalendo cyangwa se mayimayi zahariya zikomeje kugaragaza gati FARDC z'abayobozi harimo abakoloneli bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ku ikubitiro Colonel Mugema rwose yarasuzuguwe mu buryo bugayitse cyane, asuzugurwa n'abamayimayi ba FARDC bita amajenale Makanaki John Kasimbira. Hanyuma tukiraho ngaho muri Sud Kivu turajya muri teritwari ya Walungu, aho ku munsi w'ejo ku cyumweru agace kanzibira kabohowe, ndetse iyo ni groupement igize teritwari ya Walungu, akandi gace nako bita groupement Mulamba. Turaje tubabwire uburyo byifashe mu buryo burambuye. Hanyuma izindi nkuru zivugwa ni inkuru zitandukanye, aho muri Nord Kivu imirwano za Masisi ndetse na Warikare hari imirwano ikomeye cyane, ikomeye hariya za Masisi, aho drone iri kurasiza hariya drone za FARDC ziri kurasa mu bice bigenzurwa na AFC. Hanyuma nanone turajya mu mukuru Kinshasa, aho haraye habaye ikintu cyatangaje abantu benshi hariya Kinshasa ku kibuga mpuzamahanga cya Njili hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma turanababwira n'inama y'abaministre yateranye by'igitaraganya iyobowe na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi. Hanyuma inkuru zacu z'uyu munsi turazisoreza amakuru y'imikino, aho turi buza kubabwira amakuru y'imikino uko imikino yabaye, aho ni muri Premier League hariya mu gihugu cy'Ubwongereza. Turaza kubabwira uko amakipe yatsindanye ku munsi w'ejo. Reka rero duhere hariya muri Sud Kivu mu mujyi wa Uvira tubabwira uko byifashe. Ingabo za FARDC zikomeje gusuzugurwa. Izo ni ingabo za FARDC zirimo abakoloneli bakomoka mu bwoko bw'abanyamurenge, aho bakomeje kubasuzugura bavuga ko ari abanyarwanda. Yewe ntibanatinya no kuvogera, baranatinyuka bakavogera mu ngo zabo nk'uko bishakiye. Aba ni abazalendo rwose b'abasivile batakoze igisirikare habe namba, ariko nyine bakaba aribo bafite ijambo kugeza ubu ngubu hariya mu mujyi wa Uvira. Ku munsi w'ejo rero abamayimayi abazalendo bariyongoje baja mu rugo rwa Colonel Mugema hariya Uvira, baja ngo guhiga gasita, ndetse banajayo bazi ko ngo acumbikiye aba M23. Mu by'ukuri umusirikare wa FARDC w'umukoloneli biratangaje uburyo bavogera urugo rwiwe. Habanje kuza abasirikare, nanje ngo abasirikare wazalendo nako baraza no mu rugo rwe, abacunga Colonel Mugema bashaka kwihagararaho babasubiza inyuma. Barangije kubasubiza inyuma nibwo mayimayi wita General Kasimbira John
Kasimbira John yaje ariwe bita Makanaki, yiziye ubwiye arinjira mwa Colonel Mugema, yanje kwinjira ndetse no mu byumba agera no kubisaswa ngo ari guhiga gasita ngo no gusaka ko Colonel Mugema atabacumbikiye atabacumbikiye M23. Ibi rero bikaba bibabaje rwose, aho umusirikare yo ku rwego rungana kuriya ufite ingabo ibihumbi avogerwa n'abasivile kugeza binjiye no mu byumba byiwe. Iki rero akaba ari ikintu kibabaje cyane, aho umusivile asaka umusirikare ku rwego rwa Colonel akinjira no mu cumba cye. Ibi rero nibyo tuvuga, abantu bakavuga ko ngo tubogama turi abanyamakuru, babogama bavugira uruhande rumwe, ariko mu by'ukuri ibi bintu ntaho byabaye, aho umusivile avogera bene kariya kageni. Ibintu rero bikaba bibabaje, tukaba dusaba rero tunabwira bene wacu batarumva bumva ko bagomba konka leta, tukaba tubabwira ko amazi atakiri yayandi, inyungu bashira imbere rwose ibibabaje kandi bimaze kurenga n'igipimo, mugani wa muririmbyi. Ahangaha rero abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari muri FARDC cyangwa se abanyamurenge, abatutsi muri rusange, bakaba batorohewe habe na gato. Reka tujye mu makuru y'urugamba. Mu makuru y'urugamba, aho bita Nzibira, iyi ni groupement ize territoire ya Warungu. Ku munsi w'ejo Amadubu n'intare za Sarambwe nuko babohoje iyi groupement, aha ni muri territoire ya Warungu. Aha rero intare za Sarambwe hamwe n'Amadubu babohoje aka gace siko babohoje honyine, babohoje n'indi groupement ya Mulamba. Aha akaba ari muri territoire ya Warungu. Aha rero icyerekezo barimo, bakaba bari muri cyerekezo aho umwanya wose bashobora kwinjira muri territoire ya Shabunda. Ni naho imirwano igeze kano kanya. Ubwo twakoraga aya makuru atugera haremeza ko bamaze kwinjira mu mashamba ya hariya muri Shabunda. Aka gace rero kakaba gahuza Ishabunda ndetse na territoire ya Mwenga. Isa ariyo yose nuko ni Mwenga bashobora kuba bari hafi kuba bayinjiramo. Reka rero tuje ku ngabo za Afrika y'Epfo. Ingabo za Afrika y'Epfo nyinshi n'ibikoresho byabo bamaze gutaha. Ingabo za Afrika y'Epfo bakomeje kuzicura ndetse batahana hamwe n'ibikoresho byabo. Ingabo nyinshi za Afrika y'Epfo n'ibikoresho nk'uko twari tubibabwiye byabo bamaze kubyuriza indege. Ni indege ya Boeing yo mu bwoko bwa 737 R76 ikomeje gutwara ibikoresho n'ingabo zabo. Aha rero ngo izi indege ya Boeing iri kubakura mu bice bya ni ibice by'umujyi wa Lubumbashi ndetse na Kinshasa, babatahana rero babasubiza mu gihugu cyabo cya Afrika y'Epfo. Aha rero batangiye gutwara ibikoresho byinshi. Rero ngo bakaba hatarabaye kumvikana ngo icyo bapfa rero ni amafaranga batanga y'agahimbaza musi. Amakuru atugeraho akemeza ko hari n'ibindi bapfuye, kuko ngo leta ya Kinshasa yabategetse kuza baja ku murongo w'urugamba bakaja guhangana umubiri ku wundi. Izi ngabo za Afrika y'Epfo rero zababwiye ko ngo izo amasezerano bagiranye ni ukubatoza uburyo bwo kurwana, ndetse bakazakoresha intwaro bakomeye mu buryo bita sharing. Muri strategie ya gisirikare ni ukurasa umwanzi uri ku birometero byinshi. Ingabo za FARDC zaranze zibabwira ko zakoresheje amafaranga menshi kugira ngo baje muri uru rugamba. Amakuru atugeraho akemeza ko FARDC yababwiye ko bagomba kuja ku rugamba, hagasigara ingabo zikora muri ubwo buryo busanzwe bwa sharing, izindi zikaja kuri front line. Ahangaha rero naho cyangwa se ni ku murongo w'urugamba barabibategetse, ingabo za Afrika y'Epfo ziranga, habaho kutumvikana. Leta ya Kinshasa cyangwa se FARDC yavuze ko yabashoyemo amafaranga menshi, ariko ngo biranga bafata umujyi wa Goma n'inkengero zawo ndetse n'umujyi wa za Bukavu. Ati rero ntitwumva ukuntu dukoresha aka kayabo k'amafaranga, mwarangiza umusaruro wanyu ukaba muke cyane. Ibi rero nibyo byatumye hatabaho kumvikana, ingabo za Afrika y'Epfo zikaba zatangiye gusubirayo.
reka rero tuje mugwa mukuru Kinshasa. Mugwa mukuru Kinshasa haraye habereye ikintu gikomeye cyane kimeze nk'impanuka. Ubwo Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yerekezaga i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho biteganyijwe ko azaba mu nama ya Loni igiye kuba ku nshuro ya 80, ndetse ngo akazaba afite na gahunda yo kwerekeza i Washington DC, aho ajanywe n'amagambo y'ikinyoma yo kubesha ko ngo hari kubera genocide iri gukorerwa abahutu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko mu kanama ka Loni gaheruka, leta ya Kinshasa yashatse kubivuga ariko umuryango mpuzamahanga ubitesha utwatsi. Ubwo rero Perezida Felix Tshisekedi yigendeye wenyine kureba ngo uburyo yakomeza gushimangira ko habaye genocide, no kubitega amatwi ndetse tukabihanga n'amaso. Ahangaha rero muhagana ku munsi w'ejo mu masaha ya saa 10, Perezida Tshisekedi akimara guhaguruka afashe ikirere yerekeza New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, habaye ibura ry'umuriro. Ibi kandi akaba atari yo nshuro ya mbere bibaye, bikaba bibaye inshuro irenga imwe. Ubwo Perezida Tshisekedi yazindukurukaga kandi ageze hariya amashanyarazi nanone yarabuze. Ibi rero bikaba byatangaje abantu bose ndetse bitangaza n'isi yose. Amakuru atugeraho rero aremeza ko ushinzwe ikibuga c'indege wo bita Kimukiye Mulumba yatangaje ko ngo iki kibazo rero cyangwa se izi mpamvu z'impanuka zatewe ngo zaba zatewe nuko ngo ivyuma bitunganya umuriro biwucana cyangwa se bikawuzimya ngo byabishaje, ngo bikaba zaraguzwe mu mwaka mu bihumbi 2014, ngo bikaba rero hakenewe ibindi vyuma bishasha. Reka nawe tukiri mugwa mukuru wa Kinshasa, iyo nama idasanzwe y'abaminisitiri yobowe na Perezida Felix Tshisekedi yize byinshi, ariko ngo hakaba harize uburyo bw'imfungwa. Imfungwa bemezanyije ko zigomba gutaha imfungwa za FCM23 cyangwa se ngo nizifitanye isano n'ifungwa rizira M23. Amasezerano y'Doha muri Qatar bemezanyije ko bazarekura izi mfungwa. Rero amakuru atugeraho akemeza ko mu byigiwe muri inama y'abaminisitiri ngo ari ukwemeza neza iby'aya masezerano bagiranye na FCM23 Doha muri Qatar, ndetse bikazafashwamo n'umuryango mpuzamahanga wita ku mbabare CICR, ngo bakaba barabyemeje bidasubirwaho ko imfungwa zigiye gufungurwa. Aya akaba ari amakuru meza cyane anejeje cyane. Ikaba iyi ngiyi rero ikaba ari intambwe nziza yabigiye guterwa mu gihe n'inama y'abaminisitiri yabyemeje ikemeza ku mugaragaro ko bidasubirwaho aya masezerano agomba gushirwa mu bikorwa. Reka rero iyi update y'uyu munsi tuyisoreze mu makuru y'imikino. Ku munsi w'ejo mu Bwongereza habaye imikino itandukanye, aho imikino yose yaranzwe no kunganya. Murabizi ko benshi hano muri abakunzi ba Premier League, reka tubabwire cyangwa se tubagezeho ko imikino yarangiye ku munsi w'ejo. Ikipe ya Aston Villa na Sunderland byaranganyije igitego 1-1. Bournemouth